amede gbona me nyo comment de ka me be eduamere o le fufia me we magbona we Ghana o le fufia me we Togo le fufia me we more than o le fufia me o le Dubai le fi yo no vi lolo me dogbe na me sia me va gben kefe abala chi nko nyenye dem ne nya me ne va mo jija gba na subscribe for like ma na ma video akple amenovi ala vevere ni mega va mo jipo egbe mega dovile ego menye be ameyo do memele o lazadu ta te fo ipo ele fifula nye ho megbe ya aha mi abo ho megbe ya epo ere aha ho megbe nya mi le fi ame ocho ape no vacation vale fi alebe medibe makoye akofi anade ewo fifula etogbe mele mi agbo vo eya ewe be ame otun do ya mahu be yo va vacation le Dubai gbo me ale nya kpo fifula efi ya mele do wole ma de gblo na we si gbe na se go menam be nye ho megbe efi abe nye me hia be ma do ya mahu afma va do mo alo ma va fio vous comment tu la fin comme va dire les filles aha negro my sauce scruta le ko ne scruta de keke vima e ke mama ko va fi e ko da de aha ni le nya be am yo chu ape no fi vare o le business de wo you we bo le gawuri opo e gawuri ma de am di ma ko fi a le moji fifula ni le nya be na ojo la fe sigbere machine na be o le gapo ya nye investment o fe ga yo le ho o fe salary yo le ho de o ja agba ko de ko wura ple susu be wano jijide jinawe fifila technology o ko va ya nye blockchain ple bitcoin ple tomiwe e go menye be traditional way of investment ale me real estate le stock ple to wo fe te le soso amechichi o le yelu ma wo le gapo le me wo nenye de fifila ne le chichi gbo vare begin to program yourself go me na wo susube ya no gawura for the purpose of what investment ala vere ame yo bete ne gbo vale fifila ama anya no me ba ba abodo le me yo nya no ka yo investment de kemele osio in other words they are surviving based on what their salary ekpo dam de vonu me magbona wo be ewo ne nya pofifla de na te waje susu wowo no sia no kule susu me ya oje gomele aha kule susu be wo nto na kono aya ho e gane no kotoku me vana we ma vafi kode wa ko wo savings ne wa ko vafi o me ko wo saving ko vafi wa ne la mo po o le ya me wo do le ile gbogbore mega vafi abe vacation. Don't come here as vacation. No, don't come here as a vacation. Come here after you invest. In other words, come here with the money that you gain from your investment. Tanomoji ale na wona invest. Binance fifila ne ko ga ko deme wa no ga po. Ne ko AA ma ko AA is international platform yo le blockchain wo. AA ne ko ga ko deme fifila wa no ga po. Affair bia sebele which one is working for you back at home? It's simple and short. Those you see around here, they've already invested, and the money that they gain from the investment, mega jogalafe na vafi be iva no. Mi amede o de mille $1 fi. Enye lebra mi avete mi lebra le fi de. Mi lebra le fi. Magbra na si be lebra ya mi e fi abe do le fe na mi. By the end of the day, we managed to save some so that we can invest it. In other words, we've invested some, and at least what you want to do vacation, right? Hey, now run a vacation. They are going to invest in Agbenuke and Agbenuke. And your Benado, Navajoya, is beautiful. And Yakbo, Boche, what do I do? Me, or Akpo to Jivu, Wakpo, I Fekoko, the Fenyakbo, just to relieve you from your stress. Si pe ke mi amedo mi le do me kaka de mi le egbe me di na mi ayi mi ma blewo mi amedo mi no gbe me kaka fe mi dova aha fifila mi le gbe o di na mi apo mi asegbe o fe veve because we are natural beings. One environment no etie mi
In other words, the determine if you all Dubai, blue waters, this is not vlogging, this is just a piece of advice. But they've already invested before they are here. In other words, my brother, me le fi ko ye fatonye ya me no fear va nye me die ko va moji. In other words, many vlogging wo me lo enu fear me le moji. E po mi ata we de wa ma me sia me la gbe edu afia che mi la gbe edu na do la fe you ma po le fi. Life is not balanced, let me put it that way. Life is not balanced. E po re Amado cho UK to che over le do because they want change of environment. That was on mobile for months or so. Maybe mega joga ko da be ya cover vacation le Dubai out. Na ya ta ko di ya ma na va fi na ba no do. Krakra nyo krakra. Amade gbonam le nyo comment de ka me be edua mere o le fufia me we ma gbona we Ghana o le fufia me we Togo le fufia me we more than o le fufia me o le Dubai le fi. E po da de o le fufia me o le du de sia de me ta me de me gable onyi ma gbona we be edua me ne ma ka ha chore o pe da me wu afa ya te fe ma gbona we. It's simple and short. The logistic that is working here is far better. Me po you make a different phone cho you make different politics video le me ma da si apa ma una no to no dure e wo ni le chichi body ma be jagbagba na sorale na invest. Use your profit from the investment and come for vacation. That is the way. E ya gbo mele na we no vi lolo we me po no di video. Okay, mi anoka me mebe ma video ya kla me no vi pe susu be wase mega ko savings there cover chale gbo mele few out. Don't come here with your savings. Come here with your after your investment. Okay, mi anoka me no vi lolo we.